Ikaze mu kiganiro No Lie, aho tugiye kuvuga kuri operation ya gisirikari ndetse n'ubutasi yo kwica Colonel Wiringoma, akaba n'umuvugizi wa M23 uko yagenze. Iyi operation rero ngo itangirira mu mwaka ushize 2025 mu kwezi kwa mbere, ubwo Peter Chirumwami wari guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru wa Kongo, ubwo yicwaga ari kujya ku rugamba kureba uko ibintu bihagaze. Icyo gihe M23 yigambye igitero cyo kumuhitana. General Peter Chirumwami rero yari guverineri, aza no kwicwa kuri ubwo. Icyakurikiyeho, hakurikiyeho operation ikomeye cyane yo gufata Goma, ibintu bikomeza bifata indi ntera. Kuri Kisekedi, perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ngo yasabye ko Peter Chirumwami agomba guhorerwa uko byagenda kose kandi mu ibanga rikomeye. Iyi operation rero ikaba yari gutegurirwa mu butasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ANR, Agence Nationale de Renseignement, ariko kandi igashingwa n'abantu bake cyane batashobora kuyimenya, dore ko iki gihugu ngo ubutasi bwacyo ubwinshi burimo abasirikari bashizweho na Kabila, bityo ngo icyo leta ya Kongo ishaka gukora cyose mu ibanga bikanga cyageze muri M23. Ibirori Kisekedi ngo yabihaye ngo inshuti ze za hafi, ndetse nazo zibikora mu buryo bw'igihe kirekire ku buryo nawe ari kumenya ibyo ari byo. Operation rero itangirira muri 2025 mu kwezi kwa mbere, nyuma y'urupfu rwa Chirumwami, aho hatanzwe itegeko ko bagomba kwiga uburyo bwo kumuhorera, kandi nta kundi kumuhorera usibye kwica umwe mu bayobozi nyine cyangwa se n'abayobozi bakuru ba M23. Itegeko ryatanzwe rero rirategurwa, ariko ngo haza kurebwa uburyo ibintu bizakorwa neza. Basanga kwinjira muri defense za M23 kugera ku bakuru babo bigoranye cyane. Kisekedi ngo ku buryo yaniyemeje no kugura drone ihagarara mu birometero 500 hejuru y'ikirere ku buryo na radar zitayibona, maze ikakora asa nk'uko Amerika yarashe General Kassim muri Baghdad, umurwa mukuru hirya y'ikibuga cy'indege. Ibyo Kisekedi ngo yabivuze ashaka kongera kuzamura ubukaka n'ubukakare bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, kuko ngo arambiwe ko igisirikare cya Kongo cyitwa igisirikare cy'amabandi n'igisirikare kidakora operation ngibe success. Drone rero ngo yari ihagaze, bafashe amadrone ndetse bayashira ikisangani. Imwe muri izo drone ariko ngo ikaba yarahageze iminsi nk'itatu mbere yuko ikora operation, ari nayo yakoze iyo operation ikaba successful, ndetse ikaza gusubira nyine Kisangani. Ngo iba ariko M23 rero imaze kumenya, yaje kubonaho utuntu kudukuru twacitse, ibyo bita information fuite d'information, cyangwa se ibyo bita ku classifying information. Hanyuma ibimenye ngo nayo igaba igitero Kisangani cyagombaga gusenya ayo madrone, kugira ngo uwo mugambi no batari bazi icyo umugambi w'ayo madrone ugamije. Nibwo mwumvaga M23 yigamba iti rwose twagerageje kurasa Kisangani, kuko twamenye ko hari imigambi yo guhitana yo kutugabaho ibitero. Bari bamenye amakuru, ariko amakuru atarababwiraga neza icyo mu by'ukuri igamije. Icyo M23 itashoboraga no kumenya, ariko no kumenya mu by'ukuri cible uwo drone zigamije kwica ninde, ni bande. Ikindi kandi M23 kitamenye no kutamenya icyo leta ya Kongo nayo iyiziho mu nzego z'ubutasi. Biravugwa ko muri operation yagizwe ibanga, ikaba yarizwe n'abantu bake by'umwihariko muri command ya Repubulika ya Kongo, ariko binavugwa ko Kisekedi yakoze uko ashoboye kose kugira ngo inasi za Joseph Kabila wahoze ari perezida, cyangwa se abamukunda n'abamufana bashizweho ku giti cye, baba generali n'abakiyagiye abegeze inyuma, ngo ubutasi bwa Kongo nabwo bukaba bugenda bukuburwa ku buryo ngo hasigaye harimo abana bato b'abakongomani, ngo benshi abayobozi babo bakaba ari abantu babaranize no hanze mu Bubiligi n'ahandi, kugira ngo byongere nyine igikaka n'igitinyiro ndetse no kurinda umutekano w'amakuru y'ubutasi y'iki gihugu. Byagenze gute rero? Ku isaha ya saa 7 zuzuye
nibwo drone yahagurutse, ariko amakuru y'ubutasi agendeye kuri satellite ndetse na telefone bivugwa ko leta ya Kongo yifashijwemo na leta ya Israel mu kumenya neza telefone z'abayobozi ba M23 aho ziri gukorera naho ziri kuvugira, ndetse ngo barabibonaga ko bamwe mu bayobozi rwose bafite telefone ziri kuvugira hamwe, ziri ahantu hamwe rwose. Ibyo ngo bari bazi ibintu by'izo nama zizabera Rubaya mbereho nk'iminsi 3-4. ubwo rero ngo bakimara kwibona gutyo hahise hatangwa itegeko drone ya yindi ihagarara mu kirere ikakumenaho igisasu mu kirere birometero nk'igihumbi, ngira ngo mwabibonye ku ifoto aho uburyo drone yakubisaho aho umuvugizi Colonel yarari rwose hahindutse ubushwangi. Iriya bombe nimbi cyane, ni drone zirekura bombe zandi zahatari. Iyi drone bivugwa ko leta ya Kongo yayiguzaranye n'Ubushinwa, ngarika akaba ari drone ngihenze cyane ku buryo ibigo byose bitazigondera. Bivugwa ko izi drone usibye Misiri, Algeria, Afrika y'Epfo bazifite, ngabandi wapi no kuyigondera byagorana. Tuyibutse ko kuva Kisekedi yafata igisirikare cye kimaze kuzamuka, kimaze kugera ku mwanya wa 3 mu bisaro bikomeye muri Afrika, by'umwihariko mbibutse ko bagendera ku bikoresho igisirikare gifite. Iyi operation rero yarakomeje saa 7 z'ijoro, drone yarahagurutse iri gufashwa na satellite ndetse nyine igendera ku mirongo ya Fizorere n'amubizi, izi neza ya GPS izahiriwe kubite rwose. Ngo mu kanya gato mu saa 7:45 haje nk'iminota 30 ihagurutse ndetse kiri kureba, ngo bamaze kubona location ahantu Makenga yari anari rwose, ngo araho hafi, ngo yagize amahirwe y'uko hagati ye na Wiringoma ngo harimo nka metero nka 5 nyine abantu baba badahagararanye, ku buryo iyo drone iri precise ire kuri gisasu cya precision nyine kidahusha, cyaraje gikubita Wiringoma n'abari bamukishije basaga 9 bose hamwe 10 b'abayobozi. Kuko urumva inama ya saa 9 z'ijoro saa 8 z'ijoro banyarwandakazi banyamasisi bakongomani namwe barundi, ntago ari inama birimo za rukurutu n'abantu basanzwe baraho. Ibari inama y'abayobozi bakuru nibwo bakora amanama saa 9 z'ijoro babizeye umutekano ko nta muntu wazanga bagwambushi muri ayo masaha n'ibindi. Ariko icyo batamenye nuko telefone zabo aho zakuraga imenera n'ibiki byose drone yari yazibonye ndetse na GPS bayifite. Icyo gihe rero mu masaa 8 saa 7:40 gutyo nago bamenye ikibakubise ba mugani wa Kagame, bagiye kumva Edahir Umunani ugamenye urupfu rwe. Buriya nago Wiringoma yamenye nuko yapfuye, kuko nyine kwa kundi uhumbye wajya guhumburaho ukaba wagiye, nuko byagenze baba bakubiswe inshuro. Ikibazo rero kiraha ni ukuvuga ngo ninde washoboye gufasha abantu, ninde watanze nimero z'abantu mu butasi bwa Kongo kugira bamenye localisation yabo hakoreshejwe satellite ndetse n'ubufasha bwa Israel n'Abafaransa hano barazamo n'abandi. Iyi drone ni drone zo mu rwego rwo hejuru cyane ku buryo ubwazo precision ziba zifite, ishobora kuzika kurasa n'umuntu muri kumwe nagira ikibazo. Icyo kikari cyafashije Makenga, uko Makenga bivuga ko fragment zibi bombe zamukubise nawe rwose ngarakomereka cyane, aravirirana ku buryo ubu bivuga ko ari mu bitaro by'Ikanombe. Ibitaro by'Ikanombe ari kuvurirwa bikomeye, ari hagati y'umupfu n'umupfumu. Ngira ngo ku nkuru yacu yabanje mwabonye ko twababwiye ko ari hagati y'umupfu n'umupfumu, ushaka gusubira inyuma ukajya kwireba. Iyi drone rero nimbi cyane. Reka tubabwire ko mu by'ukuri igisirikare cya M23 ndetse gifashijwe n'u Rwanda nk'uko amahanga bivuga, ni igisirikare gikomeye ku butaka, ariko mu kirere banyarwandakazi igihugu cy'u Rwanda kimaze mu ntambara imyaka 4, ubushobozi bugenda bucendera. Mwarabyumvishije ko na budget uyu mwaka yagabanutse, mituweli iri kuzamuka n'ibindi. Ibyo bivuze ko amafaranga ashorwa muri ya ntambara amaze kuba menshi kuruta ubushobozi bw'igihugu, bityo kuba twavuga ko noneho M23 ugura ibikoresho bishya ntago byakunda. Ikindi kibaya cyatangaga amafaranga ni cyo bari kurwanira. Ntushobora kurwanya Amerika buriya mugani haravuga imirabyo ariko inkuba ziraza gukubita. Tureke Israel Amerika nibijyamo noneho abantu bose bazashira muri Kongo.
ndababwiza ukuri ikintu kimwe cyonyine gishobora gusevinga abana bacu bayumvetwa n'abandi nuko bayarambika bakigendera naho ubuzima butaboneka. Bisubire mu Rwanda, bajye Burundi, bajye Kongo, habaye abatutsi nabo bahinduka abatutsi nyine babe naturalize birangire, kuko ubuzima ntabwo buboneka buri gihe ufite igihugu. Akenshi usanga ari politiki. Ikindi uzasanga abantu barwanira amabuye y'agaciro, kuko nabwo ajya mu bakomanda abantu bakomeye, abana b'abaturage basanzwe bahapfira bagashira. Operasiyo yo guhitana Wiringoma nuko yagenze, ariko umuntu akaba yanavuga ko habaye imikosa rikomeye kubera ko iyi operasiyo nk'iyi yabayeho muri 2022 tubabwira. Nabwo drone na precision yaje gutahura aho umuyobozi w'ubutasi wa M23 yarari hamwe n'abandi bantu bari gukora inama. Icyabakubise ntago bakimenye, bagiye kumva bumva bagiye. Ibyo bintu M23 ko yarabyizeho ikabimenya. Ariko abanyarwandakazi nago nubundi wakora intambara nta communication. Rimwe na tubavuga ngo barabyize bakabimenya, ariko na mahitamo yandi bari bazi wenda kuba ari protege k'izo telefone zabo nta muntu uzizi, ari nka telefone zisanzwe. Aha rero ni ukwiga n'umuvuno. Ariko iyo twabwira nuko Kongo yaramaramaje ku buryo iyi ntambara iza guhindura isuri, gahindura n'akarere muri rusange. Ibi n'abatangazi baye intambara regionale, aho Burundi, Amerika, Angola, Abafaransa, Ababiligi, Abagande nabo ndabona baza kwinjira muri intambara, Abashinwa, Abarusiya, Tanzania, Kenya n'ibindi bihugu bishobora kwinjira muri intambara gahinduka nk'iyo muri 1998 aho u Rwanda rwarwanaga na Angola n'abandi. Amaherezo nayahe rero, operasiyo nk'izi zo zizakomeza byanze bikunze. Ikindi kandi igisigari cya Kongo biravugwa ko kiri gufata uduce nyuma y'upfa ry'abayobozi ba M23 barimo Wiringoma n'abandi batavugwa benshi bari kumwe muri iyo nama ya nijoro. Kuko ushobora no kwibaza ngo ijoro saa 7 z'ijoro abantu bakoraga inama imeze gute. Abagara abayobozi, kuko inama za gisirikare zose ziba aya masaha cyangwa se z'igihugu. Yewe bijya bivuga ko na Perezida Paul Kagame akora inama saa ijoro, ubundi ku manywa akaba aribwo aryama. Inama za gisirikare nyinshi zikorwa nijoro, kuko ijoro niho hano habara umutekano kandi hatuje, ku buryo ushobora kontrola ibintu byose. Reka mbashimire rero, kora share, subscribe na like, dukubitire ikinyoma hakubuye. Ikindi tumusengere yaba Makenga uri hagati y'umupfu n'umupfumu, munasengere abana ba M23 bari kugwa mu birombe bya Masisi hariya za Rubaya n'abandi. Amakuru atari vumbi dufite nuko leta ya Kongo na Wazalendo bari kwigarurira uduce kutundi. Bigaragare ko abasirikare ba M23 bamaze gutakaza morali nyuma y'iki gitero cya drone cyahitanye muvugizi wari unazwi rwose ariyeruka, yari afite ubwenge, yari umuhanga, agiye akiri mutoya. Colonel Wiringoma, Uwiteka amuhe iruko ridashira. Ngiyo operasiyo uko yagenze, Uwiteka bane namwe. Bye bye.